Abingelela ubaba egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelela omama abatsha osanda school. Lo omile lapha phambi kwenu umama uMavis wakwaNyathi osuka eBoksburg. Bendikhona la last week bengiqala ndangasisho isibongo. Dinezizathu zami ke bangcwele. uNkulunkulu azaziyo. Angithanda ukuthakazelwa, abazalwane bayathakazela. Ndiyazazi la ndibuya khona abazalwane, ngithakazelile kakhulu abasekhaya abakulo mama abakulo gogo abandasizakala. Manje mawuthiwa ngoNyathi abazalwane baseKZN bazaba besithi boya beNyathi, yabona nje ubona ukuthi hey laba bantu banibuyisela emhlanzweni. Amen bazalwane. Usefikile ke indoda empingo nihleli lapha phansi ukuthi awungawusho lo umfakazi wokuqala isho lo akunandaba lo uyeke. Ngathanda izozwa ngawe inceke inkosi ubaba uJali ufundisile last week wathi uNkulunkulu ufika afaka izwi lakho sathana na azokhupha izwi kaNkulunkulu ngelakhe izwi. Bazalwane last week manisuka la ngithe maniseteksini kwafuna umama ngokwesintu endingathi ungumkhozi undodana wami thathe intombi yakhe nowabe ngashadi kodwa selubolile. Kodwa ngenxa yokukholwa asibizani bakhozi sibizana osisi. Andifonele eteksini ndithi ngisendleleni ngiye enkonzweni ngizokufuna ngase ngifike endlini. Hayi ke ngifike endlini. Uma benisize enkonzweni beningumuntu ozodlula amashop vele ndidlulile amashop ngizothenga iexercise yobhala izona. Mandifike endlini ngifike endlini ngilale ngikhathele andiphaphamise ngefoni athi ndiyaxolisa ndiyadinga. Iexercise ihleli la ecala kwami neball pen la embedeni. Athi ngikhathazekile ngibuye enkonzweni umfundisi wethu kanjani uthi masingene eroomini siphenduke izono khaninikezele la vesi ngiyakwazi ukunikeza wona elithi masivumeni izono komnye nakomunye. Hawu iyahleka nasi exercise ecala kwami lithi okay ngizokuthumelela. Hayi ke ndimcingele ndimthumelele lamavesi. Manje ngiyabuka ukuthi kuqondana kanjani manizobhala ezami izono afune ivesi lezo and uhlutshwa ngumfundisi uthi next week ndifuna ukumbuza kahle ndimkhombise leli vesi bese ndiyamnikeza ke. Bangcwele nginobufakazi nabo obudlula lokho. Lapha ekhaya lokho safika mawuse kitchen iside roomini kaBhuti kunomuntu ovula ama wardrobe footsteps uBhuti akakusemsebenzini. Mawuse roomini kaBhuti eroomini labosisi mawuphandle khona umuntu opheka ekitchen. Mawuse kitchen khona uhambayo ngapha siphila lompilo nje isikhathi ungathi uvula ucango. Ake ebusuku eqoqozwa la ngaphezulu kwezindlu. Khona igame lakhe ndavuka kunamanzi. Sathatha isithombe sathi sizothumela abantu abazosilungisela mase sithatha isithombe sangiphinda aphume lo manzi. Kodwa njena kunenye ifamily esingayiboni yakwamoya ekhona lapha ekhaya. Kodwa sukela ngenze umkhuleko enguthunyelwe ngubaba ngathi aqala ekhululwa ngumfundisi uJali noba ngibaba na kodwa since ndenze lo mkhuleko ngaze ngazi into bamhlambi ngijahile ansayizwa lento engizwayo. Ngisendele uBhuti message ndibuza ukuthi isenzeka la endlini usayizwa athi hayi ngisayizwa ithu lithe cwaka. Ndibuza amantombazana hayi mama sesayizwa ndawo usesebenzile uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi bazalwane usilwela izimpi esingakwazi ukuzilwela. Angazi ngingasuka kuye ngiye kuphi
ngoba amazwi okuphila akuye. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.